Benchet kinongnya kalikamai East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association ya kalingkor President hauba Wandan Bak Jerwa bat kimsya bakinong ilam barem bansyok tanya. Wandan Bak subhan borok idang ini jadi ba. Daga babrom sa sisil East Khasi Local Taxi Welfare Association tenakaliang kejonga hajing sisa kalati itu epi bawang bawang ngasong tajno naga po district abang apat kum sarman jong joint action committee hapok state di Brogway te ki pen khamti man sa kam kia su kata kolong presiden hak pun ki bantangan sakali bawa ajarwa obat kata teli seng nemne ita tamar ba ngawang makne lada hiong man IT haka isi barem rengkat pakapur komiti lada piibit man ya penkiu ne man ya penne hajuru ya kata naglang juga dengan pen pausa borong bat klakhia ta kakam ta kuble sibun ta ngapriang tamala da pilok ya ka